Ste za domačo vročo čokolado? Morda za puding z belo čokolado? Po božiču diši. Recept za klasičen puding najdete v zloženki priloženi Ocean Orchids vanilji, tukaj bomo pa recept še nadgradili. Ker so vaniljevi stroki res ogromni, bomo potrebovali le 1/3 stroka. Semena postrgamo. Ostanek stroka, ki še vedno vsebuje precej semen, damo v 4 decilitre mleka, postrgana semena pa v dobro ohlajeno smetano, ki jo stepemo in shranimo v hladilniku. V deciliter mleka damo rumenjake, koruzni škrob in dobro raztepemo, da ni grudic. Mleko počasi segrevamo do vrenja, odstranimo strok in vmešamo maso z rumenjaki. Puding med stalnim mešanjem kuhamo na nizkem ognju 1 minuto, nato vmešamo čokolado. A imate radi topel ali dobro ohlajen puding? Vročo čokolado pripravimo po istem postopku, le da povečamo količino čokolade in zmanjšamo količino škroba. Čokolado in puding postrežemo z ohlajeno in po vaniliji dišečo stepeno smetano. Pa dober tek!